Geldim Ekemlep Kanadiyski Park'a. Kışasteler, jolteler. Oynuyorlar yaşlar. Jüyler. Bizde ekmek. Aldım mesni kolu, ersi kolu. Bana Lina Batyasılar, habizetin içine kuştular. Oyun şarikları atalar. Tir. Mafyalar, bütünse var. Akşağına gerek. Hadi görüşürüz maşinalar. Tıstırar üstünden baram. Tegende tağlar, şehir. Bu yakta dağın. Biz görgenteki motor binalar. Yolun devam etemiz. Yine bunda bir kızıklı köpür forması. Başka çoklar bunda parkı formada yasalgan. Paramız. Geldim Ekemlep Kanadiyski Park'a. Kışasteler, jolteler. Oynuyorlar yaşlar. Jüyler. Bizde ekmek. Aldım mesni kolu, ersi kolu. Bana Lina Batyasılar, habizetin içine kuştular. Oyun şarikları atalar. Tir. Mafyalar, bütünse var. Akşağına gerek. Hadi görüşürüz maşinalar. Parkın teritoriyasında belki yine ne de var. Mesela Zoopark. Strausslar yürü. Arak ne bu da kaç belki yine. Yine bu огромный страус також. Кухарчинler mesni. Mene straus abi kızı. Sen misiniz? Kaçaktansınız? Söyleşmiyorsun da benim bilen. Söyleşme takdir. Az здоровый, benim de bir gerek bu. Mesela söyleyeyim bakayım. Kuzlar kışınkinde zorak. Oy ayaklarına kararlar. Oy ayakları moşney. Moşney ayaklar. Bunlar yigitler şliler. Tamam bir straus seri. Abzay gelelim bunda. Bir gerek здоровый. Мен очень страусlar koyarım. Bunda здоровыйлар da koyuyor. Bunlar bir gerek moşney. Şundi belki başka hindi moşney koyuyor. Karaktersiniz. Kişiler arasında şundiler var. Es uyliler, nobik güçlüler, hükümet. Ama minusu kubutralar bu hayvan. Bir maymun joklab yatar hatlam qazuda. İkincisi tiginin nelerini izlep otura. Bitlerin şirin kısıp. Hey maymulken. Bitlerin şipliydi şöyle hatlanıp. Üzümde bitler var bagayar. Bundan diye motor kuşlar. Bazen diye mutlu yeteş. Tege 70. yıllarda var ya bir mutlu şalvar kiyeleriydi. Şunun kibik. Mutlu. Petruşok. Bunda bu 70. yılda tavuklar bir teteş şakar seslerini. Tege 70. modu. Ey Petruşok. Paralım bunda. Minek zaten yamandı tavuklar iyiydi. Evet. Yine maymunlar otura. Diski pitanya shop. Pişini bilen. Sen misiniz jigitler? Nişkallarıgız. Siz kaysı rayondan? Plastik aşağı otura sen. Aşama plastik mi? Bunda старшой makarna aşağı otura. Bunda verse Hukuku. Arayıp sıkında kimdir tavuşlar kile. Arslan tavuşuna şakan mı? Kara kız bunda. Kazlar. Şimdi utkular. Buradakiler.
Mine dikabrat kaçıp otura. Bu оказывается детский парк kanatı bu Duşanbe'nin главный зоопаркы. Meni nigedir akşada soramadılar. Karıcık yaşastı otura. Bürkütler. Jıyılganlar. Sizler para oturalar. Masanın indi istiribetlikler tağın. Oh malay. Ejip berdi birse. Mında köp ekan. Ha bütünsünü de körübüz Allah berse. Mine kabat doңguzlar jüri. Birisi aytsa Duşanbe'de doңguz yok dep. Aytегез. Zooparkta doңguz бар. Обычный ағаш яфракларын арасында қарай. Тымақтар ашып біткен. Міне Душанбе аюлары. Шакиржан белән Алимжан. İki bratан. Mine araslanlar. Qarab oturalar. Mujik qo'yasan. Yo'q istoli. Çöt hatunlar kılamında. Mujik görünmüyor. Ne kayıp para oturamıyor. Mujik mındadır может. Зоопарк, конечно, біткен. Бегиски. Көмөтиски. Bunda bir de ремонт bulmanın kebek. Ayıyorlar, tügümde böyle de var. Selamun aleyküm. Ne böyleler. Bunda da mosur tuturgandır. Şistaplı stolunda sürüge miktireyim sizge mene qarağız. Bir motorgana şakal jüri. Nerse arasında. Xalq çesin etkende yaşları da şolay, ülkenleri de şolay. Bütüsünü edip baradım ala işlemegez, mena kayıp qarap targan eksin bizni öğretesin dep. Metem özügüz musulman bağa bit. Bütün jerde şistalık toruna söyleysiz. Onları aşılanıp şubun alıp mısırga taşıyıdan meni qaraylar dağın. Tutu takoy dep. Irakta atlar urnaşkanalar yüksep durmam endi. Bizim Tatari Başkiri'de at bilen, işek bilen, pony bilen bir kimden optiratıp bulmayı bizde var indalar. Pazlar da var bizde. Yine qarağız. Akkuşlar, büyük motor. Bunday gecelerini men kışlaklarda ko'p ko'rdim endi. Oy, qara endi motor. Tege internetda var bet, bu yanıp fotolar o'shatirgan qizlar kerak, shular kerak. Motor tirib bo'yalgan, ileri ko'z qirlari yasalgan, ileri ishlangan, shuni qarab tura. O, qarağız ana, arxar. Здоровый, сарык. Алар аны архар дип йөртәләр монда. Вот менә монсы, конечно, племенной настакей. Здоровяк. Солып чыгарга да мошко безне. Дие бар бит инде, ну belki Татарстан кешеләренә дие бит инде ул яңалык кебек күренсә, мин инде Казакстанда бер атнадан артык яшәдем, жүрдем. Андагы ул диеләр, sığır urna, sarık urna yürüyorlar bütün cüzde şu diyorlar. Şuna miyalarını gördüm de, kuşakladım da, üstlerine de oturup gördüm. Atalarga da düştüm. Diyor, beni gaceplendir almayın doğru. Ağını da gördüm, karasını da, sarısını da, kürenini de, bütün türlerini gördüm. Ben amaldi sarık görgen çok ayrı, karağız hali. Kulakları bir gerek benim, kuyanlıkından da zorlak. Bir gerek moşni kulaklar. Evet, degende. Karağız. Jınlarda kaçtığını yaşagan. Abi vakti ciddi. Menditski parkta mene. Bunda büyük motorgana kafeler, bir 3-4 bar. Bolимini 20 samoniga. Taptım bitinde plov bir tarelka, bir salat. Tahatlarını boşap içip getirmen ala kilese. Haydi kıymet çıkmay. 170 сум. Даже дешево, можно сказать. Çünkü bu bitney. Turistik ürün. Mene şu zor tarelka plov, bu belki tugul dostlar. Şundan da zor. 170 сум salata da var. Şuna da Tajikistan benim şey samay arzan Kazakistan Özbekistan bilen çağrıştırganda beyler boyunca. Oşap çıktım. Joyttum. Ezerek hal aldım. 22 samani to'ladim. Bizim akşam bilen şol 180 сумча kadar indi.
Plov, salat, doldu melanları. Plovdan salat o soğuşur görəm mi? Bir temli buldu. Kub buldu. Kuşku aşağı bitirdim sesetkende. Tuturup solalar. Mene bir jigit ben şunu açtım. Костюм малый крутейший, туфли крутейший, мотор прическа, шулай кıyafeti шикарный, şunday çimadan bilen ip alıp to'xtatib tura. Анын кıyafeti ne bileyim neçe ming so'm turadır. Aytam sen зачем в таком красивом костюме стоишь по подкулам? Я же студент ты. Aytam sen бит с виду сын какого-то министра как будто aytam. Yok men ministr mal aytıyor, men обычный студент biz şulay kiyinemiz deydi. Вообще таки, ne kebek. Temeli ol. Çeler bitinde kostüm nelerinde, fatalarında satatıran. Model kebek. Studentlar bit motor kiyingenler şunday. Вообще отлично. И bütün studentlar şulay motor kiyingen. Деловой. Bizim tek российский студентlar qarasam bitinde sadaka biraz kilen обычно. А bunlar наоборот крутяк. Yanımda bitindedir dvarец. Kohi Navruz degan. Ben davlatskiy organizatsiyadir endi. Men ertaganda kulga boram hozir. Yo'lni yugurib chiqara kerak bir necha kishi ko'rmaganda. Chunki переходlar bilan problem alla qo'yatganda переход. Xalq bilan bosib turam yo'lni yugurib chiqarga. Neudobniy yasaganlar. Yo'lni chiqarga bek mashaqqatli. Bek mashaqqatli yasaganlar. Yo'lni chiqib bo'lib turam. Mushka. Evet, bunda Big Motor zdание. Kohi LNS degan. Zallara da var, şeyler şimdi aşağı oturalar. Kulga barıp qarıyoruz bunda. Kulni ko'ramiz hozir. Motor zdание Kohi Navruz restoran dey. Big super boy kishlar uchun. Nechisi? Biz boramiz kulga. Mete kul, shaptirib beringlar bunda. От души. Тажик малайлар машинадан түгел лодкаларда шаптырга яраталар. Анча корейский поворотлар ясап. Супер эскелмел. Әзрәк тамак авырта башлады. Кешеләр йөзәләр тегендә канойларда. Буендагы моторлык турында сөйләмим инде. Никадәр монда мотор икән. Келіп жеттім набережныйға. Мына прокат лодок. Түнсі де бар. Отырда үйір. Бәлекей лодкалар, зор лодкалар. Шаға тұрған лодкалар, реклам лодкалар. Отырасында жүресің. Ені өтелер. Жүрсем бұлайын, екінші жақтан менің бюджет жетмейді алды. Мен бұлайдағын әзірек нормадан шықтым өзімнің. Планлаштырған. Әзірек, қайышырек, не күшірек керек форматқа. Бүгінгі ашылған, бүгінгі жете. Ішпен шей деген болыр. Ашарға ертен издіған бар. Шоңа ертеге душанбыдан кетірмейін. Күліні қарадық. Су кіра алмаймын. Әзірек тамағым ауырта. Сәге қай электргенмін деп, тауды элеккенмін, қай элеккенмін. Қазір қайтып дару шерек керек. Başka şey olmaz. Kurudan sabitli var. Bunlara hal bitir. Hazır tek zor meşke varan bizimle. Kohi Navruz zdaniyesi. Passat. Düşemende тоже mazeklar var. Big motor. Mesela şikan ona bitirmez miyim bana? Ne motor zdaniye? Kantonlarda şef. Mene hürmetli dostlar. Taptım jerde rozu. Kimdir üzüp algan da taşlagan. Big motor gana şeşek bulup yatkan bitinde, aytırgan bitinde bu özünün nurların sebep kişilerge islerin berip turgan. Kimdir üzgün de olgan. Min ezrek kine mezegerek kişi özüm. Hem anlay almayım mene bu şeşeklerini üstürüp, alarını üzüp kimgedir bule gitu benim başıma sıyıp etmeyi. Bu bir üsüp oturganda şu kadar motor. Biz onu üzübüz degen. Kimgedir bule gitebіз. Nendidir bir üzübüzning mehabbetimizni, hürmetimizni ko'rsatib. Bilasiz, biz stereotiplar ömründe yaşayız.
Hem şu stereotipning birisi biz motorg'ini o'sib o'tirgan chechakni üzüp bu faktu o'tirib kimgadir nindidir estetik rahat olur uchun berga tegishmiz. Logik yog'idan qaraganda big bezak. Etik yog'idan qaraganda endi etika bizning ol formulasha xalq arasında bo'lgan fikrlar bilan turli traditsiyalar bilan hamma bu chechak traditsiyasidan agar biz uni tarixdan qarasak, men uni biroz axtarib qaragan edim endi tarixin Rossiya imperiyasidan digada bulmagan. Bu big ustag'ini ayttirib yasalgan marketingoviy xoddilar bit. Chechakni populyarlashtirish ol Yevropada 18-19 asırda başlandı. Kişiler akşa işleyler bilen şoşa chechakni o'stirib sotuvda. Qaysi birlar aytirgan mumkinlar? Habir hazrat biz bit tavuklarını da o'stirib suyabız, mallarını da o'stirib suyabız. Ey cemaat, ansın men anglayım. Lakin itni oshab bit biz soqlanib o'tirmaymiz aning motorligini ham anlar so'ngidan bit biz ani olib tashlamaymiz shublikka. Kirisincha itin oshaymiz, chagisidan pirojki yasaymiz. Shayvet. Jünün zdavaytda biz anda sariqning elini bilmayman. Kullanabız endi. Даже şol suyaklardan anda neler yasaymiz, xaladislar yasaymiz, polностью. Chechak narsa. Chechakni olalar da atalar. Alalar da tashlaylar, bir kimga keragi yo'q aning. Ol buzib yota. Shu aytasim kela, logik yog'idan qaraganda bir bilmayman endi at kopnoyga aylandi endi bu. Mana chunki men Qozog'istonda videoga yozdirmadim endi uni. Shimkent shahrida bo'lganda hostelga kirar oldindan ko'rdim. Bir mujik bilan bir xotin shirashib, tege nidir konfliktlari bo'lgan, nidir talashlari bo'lgandir endi. Menda motoruzdan qarag'iz. Ham tege irad chechak bo'la ketdi. Bir buket roza bilmayman bir 25-30 shtuk bo'lgandir. Bilmayman tege qizga necha yosh, shu qadardir endi. Может 25 bo'lgandir. Roza, oq rozalar shunday motor. Mana bunday kanavalar var bit Aziyada, şu shunday kanavalar. Bunda chistaroq suv og'atiganda Shimkentda bek pishiroq suv edi. Вот, shul buketni shapildatib qiz tashladi da mashinaga o'tirdi da ketdi. Men qarab turdim 1-2 minut. Shul buketga. Da konca anglab bitira olmaycha. Anlar endi hostelga kirib ketdim. Şeyler eshitdim, oshadim. Vaqt biroz o'tdi, ham kechga endi azroq qarorga yururga deb chiqib olgan edim bitin kechga to'g'ri, obitdan so'ng. Shimkentni azroq qarab oldim bit endi. Ham narsa aytazim kela, u buket shulay yota edi. Pishirani bitgan, bir kimga kerak tugul, sozliqda. Bit ko'pmi oqsha. Shu chechaklar bit по сути тоже o'zincha bir yashayish bir hoyatlari bor. Aldılar da attılar da kızga ol. Geregime varmıyor o deb bütün qadrin yo'qqa chiqardi. Shulay ettirib aytasim kela, chechak o'zincha bir valyutaga aylandi. Qaysisi o'zining qiymatini bildira ola. Ham shu vaqtda 1-2 kundan so'ng birda kerak bo'lmagan sosib yota turgan bir narsaga o'rla ola. Men romantik tugul, ol ko'pdan belgili narsa endi. Men romantikani anglab bitira olmayman da konca. Mening uchun ol mazagay bir. Chunki ko'proq logika bilan men ustim balaka chaqdan. Shu mana bu chechakka da qarab logika menga aytadi, agar sen chin ko'ngildan narsalarni yaratasan ekan, sen anga zarar keltira olmaysan. Agar sen ular birini yaratmaysan, qo'llanib qana tashlaysan ekan, bu muhabbat tugul, bu yolg'on. Shin yolg'on. Shuna dag'in agar kimgadir chechak bo'la getirga tilisiz ekan, endi hozir bek yaxshi sistemasi bor. Olig'izda berigiz gorshog'i bilan. Ato 3 kun bo'yi tura turgan chechak unutila. Agar shok yillar bo'yi teraza tubida sening ko'ngilingni ko'tarib turashaq. Men chechakni ko'tarib yurmadim. Bir motorga nabi o'tiraydi, shunga tuttirdim. Abi shotlanib qo'ydi. Xo'p, shuna hurmatli do'stlar,
Qadrim bilik. O'zimizning qo'llangan ayollarning qadrim bilik. Bir yaşayız, bir turmuş. Şunda da motor ittirip uzdırık. Köbrek kalganlarını özümüz bilen alıp getirge tugul. Kirisinçe özümüzdensin köbrek kaldırıga aşık. Şuna da men bir hürmet etem odun çavuşlarını tugul. Ağaç oturtuşlarını. Üzlerindensin ormanlar üstürüşlerini. Nicedir Bayadır İski Muska Urus şəhərində elendi şapşaq bulğan işik aldığında tırışıp üz akçasına çeşekler aldırıp şu işik aldığın dvorunu motorlandırıp çeşek üstürüşlerini bir hürmet etem. Bir kimden bir tiyin akça soramıyorlar. Rahatlanıp tırışalar. Motor bulsun, yaxşı bulsun, bütün süre minnesin bir nesne kalsın deyip. Şimdi haller. Kitaba var ama nasıl edesim ki günü boyu yürüyeyim. Bugün bitin hangi saat? Bir 5 saat yürüyeyim ekende. Benim köpek ak kişiler. Vapşe görmem desem bir hatını gördüm. Günü boyuna. Ellendi bulutlu yerlerde de yürüdüm. Yok bunda. Ruslar yok mu? Turistler de bugün görmedim. Kataylar, Koreyler bakım yok bunda. Üzümü yürüyeyim köpek. Turistlerden. Varsa da mesni halık. Bir balgaga sünnet yasıyorlar mı? Ben şu şunday motordumlar. Ben şu meştikata varım. Bunda bir şey dumlar bitindi. Bunda şikarlı dumlar. Big motorga da akkuratno. Şunday hali. Bunda topik barıp bulmayı meştike. Malay bir 700 metre gana barganmandır, 800 metre. Sataşı bitmeyin koya bu meşke var biçterge. Bir gerek meşakkatli yolları. Da kızık bina taptım. Center İsmailitov. Gördü Duşanbe degan. Şiitler indi bunda. Şunday bir направление. Oh. Ak kişilerini gördüm nakaniz. Ya bu Biklilerin hani manarası da var özünçelikle. Kırıtmaylar bunda kafalı. Исмаильский центрга бик каты охрана, без разрешения не впускают. Только исмаилитлердің өзлерін генә даже специальный комитетка шалтыратып сорадылар. Yok, кірге ярамый dediler. Шундай катгый запрет. Вот. Но здание матур, конечно. Здание шикарный. Парка да шикарный, матур ясалган, шундай стиль вообще неомодерн. Кіріп көріп мен бетінде өзіңіз білесіз. Егер көрем екен матур зданияларын, архитектурларını вообще өлемін мен көресім келелерін. Архитектурасы матур вообще. Обычный кирпич, но ясалган вообще матур иттеріп. Бик интересный форматта. Саташы бітіп, дегенде мында юллар ябық, тупиклар, мында вообще буталшық. Аптырап такси заказ етіп, таксида келдім міне мәшітке. Қазір шunda кіреміз. Bu zor мәшіт bu екемен zor. Мен шушындай motor neleri var, portallar var, birov, ikov, ko'pdir bunun portallari. İyi meşit. Zo'r motor. Kirib qaraymiz. Vaqtinamiz. Şunday motor territoriyalar. Şunday motor meşit. Mene meşitke kirem namazga. Akşam okudular bu endi. Çünkü uzakkarak sozuldu benim bu baro. Bolganda şu kayıtıp kelemiz. Kirip okup çıkık, görüp çıkık. Çünkü Duşanbe'de alay köp karar bir yok na samом деле. А bu meşit серьезный. Разбитinde işke. Bunda целый ансамбль. Целый залlar. Liftler de var.
Ayak kiyimler koyuyor için целый зал. Bu işki zal. Nasıl bayram kınlaştılar indi. Sanduki hayriye. Ayak kiyimler için ne diyor огромный зал. Bazı iteler. Oo, bunda karazın çıkma tur. İşki zalı meşinin. Teginde namaz zalı bitinde. Bası bayram günlerine, gayet günlerine açıladır indi. Şu şunda центральный, ayni, внутренний двор. Evde telefon tam bitindi, setne ziyade. Ağaç telefondan buna çat ağaçlar jetmeyeli. Böyle центральный ne bitindi. Dastan portal. O zaman sonra 51 minutda gitmediler, insan komitete başladılar. Batır işler. Центральный зал yok. Melekesi dağın okuyorlar. Вот пустили зал мечети. Настолько огромное здание. Тысяч на 10, наверное, только вот этот зал влезет людей. Я не знаю, тут колонн только 40, наверное, 50. Только джума открывается. Меня сделали исключение, и со мной вот тоже куча ребят зашло. Да, Душанбе вот этим меня поразил. Очень красиво. Очень и очень красиво. Машаллах. Ведь in залның ортасы дуслар қарағысы. Индиканы икни купол. Гигантский купол. Удобный мечты крактайн. Вообще. Шикарный мечеть. Как тебя зовут, Аль? Азиз, я Вот. сказал. Забыл уже. Азиз, большое спасибо. Ладно. Проводник, договорились. Да, да, Алхамдулилля, открыли. Алхамдулилля. Очень красиво. Я прям Да. поражен. Казанки, да? Да, казанский. Да. Ашалмыйлар инде. Ну, кіріп 2-3 минут жүріп шықтым. 24 000 кіші тігі залға, центральный залға сыя. 24 000 кіші. Көз алдына кетіре аласыз ба? И, в общем, менә бұл біз оқыған сүннет залы. Менә бұл зал 150 000 кіші ғайытқа жиылып намаз оқи. Ғажайып цифра. 150 000 кіші. Әлі комплексның тағын орынлары бар тігінде. Теге здание менә мында урыннар бүтүнсү көп инде мында, короче. Ғажайып мотор, шикарный. Әзер-әзерәк фотолар ясап алам да, ночной съемка и китермен. Менә бит инде башка ракурсын күрсәтәм сезгә. Манаралар мында, центральный купол. Әле моның белән генә мәчет бетми. Ул тагын мында дәвам итә. Мында тагын бер портал бар. Куполы белән. Намаз укый торган җирләр дип бар. Тәһарәт алымында и тагын бер портал тора. Менә күп заллар әле монда. Мында тоже площадка намаз укыр өчен. Менә төнге Душанбе. Мәчет кайында. Хәдәләр, культурный гына таштан сабыннары бар, ниләре бар. Салфеткалар белән салфеткалар беткән инде уже. Ишкә табына шундый хәдәләр инде, аккуратный. Тегендә рукомойник белән туалетлар. Тоже вполне современный. Буны унитаз түгел теге. Чүгәләп утыра торганы. Все, рәхмәт. Менә смотритель безнең. Все яхшы. Узды дип уйлаган инде, мәйтәм. Бер инде кызгай бер дә таба алмасмындыр инде, чөнки город относительно современный и иске биналар монда почти жок та, бүтүнсү яңаша, заманча биналар. Но бу мәчет минем күңелемнең бер өлешен яулап алды.
Hürmetli dostlar, eğer Duşanbe'ye kelesiz eken, обязательно bu Үзек meşke kelегез. Men to'g'ri keldim endi. Dushanbe shaharida Dushanbe kunni kelerga. Понедельник deb tarjima etibdi Dushanbe. Şuna ko'p muzeylarda ishlamay, понедельник kuni jol etalar Dushanbe. И центральный залны açalar Jumga kunligini. Şuna da endi kelsag'iz Jumga kunni bo'lsangiz обязательно kirib, qarab, ko'rib chiqasiz. Mescid стоит. Гигантский mescid. Motor mescid, шикарный mescid.